Sebastian. Dobro večer. Vi nas ne gledate, nije vas ne gledame. Se nađame na mjesto ovdje, kačili smo jedna zgrada visoka. Ne je stokratnica, na mislim nek ima 98. I nije smo sjena 98 sprat. I se osjećame kako da sme vanzemalci. Hoćem da vi kažem neka isto i vanzemalci da isto naretovanje i mačenski I nazimavanje i iznajmovat kasete od videoklub i sve pravat kako i nije lujeto. Što znači, isto zaboravim da kažem neka isto tako i volat ljubov. Što znači, ljubov da te pobedi sve u ovaj svet. Da. I što dobrodošli vas o kafravi čučenja, baby. What's